Tartmayla koy. Tartmayla koyayım mı? Tartmayla koy. At düşü tartmayla koymak ha. Kapı olmam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum hurmatly YouTube görüşçüler. Universal Bazar YouTube kanalımızın katılışları bugün 13 Mart 2022 yıl. Nuqatdagı B pulun Baytal bazardı tartunumen başlayın. Жақсы класс деген берген болсаңыздар туғандар. Бүкем ассаламу алейкум. İşler жақсы mı? Oo, işler жақсы mı? Бені қанша дедің? 250 250 min. Tamı var. Öte çoğun mu eken ha? Boyun қанша шығады seninki? Boyun 1.75'ten. Senin büyük değil ha Burakçı? Ha, sen çukurda ekensin ha? 70'ten жоғары eкен. Senin biraz kışlar algen. 200 min eken var. Қаншаны туған екен бұл? 250 min kem var eкен sözün. Adaştın. Ekini tuğan bir eken. Öte büyük be tuğanlar. Жақсы үйірлерді қойып, жақсы құлын алсаңыз да болады. Универсал bazarı. Bu baytallar satıldı mı alındı mı? Alındı. Qanşadan aka? Pulum verip 50 oldu. Berkisi 52 oldu ha? 50 oldu. 50 oldu. 52, narxısı 50 min. 50 min. Bu realdu bağlara giret. Bunu aksakaldan tartıp koyuyor aksakal. Uşaq sakal alıp durdu. Ençik ha? Ençik aldı. Ençik aldı. Emi bu beğenin yesin telefonu beni kaldırayın. Жақсы байланış görürsüler, balaş görürsüler. Bu Nömerді айтып қояйын ба? ayta alsın ha? 505 Aha. 05 0099. Ушул номерге байланышқа чыгасыздар туғандар. Өтө күчтүү үйүрлөрдөн болсо коесуздар дагы. Жақсы кулундарды алып алыңыздар туғандар. Мындай шанс дагы бир келет. Содаңыздарды берсин. Мынау сары кашка бабыл табы дейм а? Сыны машалла, сыны жақсы екен. Қаншаға сұрадыңыз ава? 84-ке. Siz қанша дедіңіз? 100. Жақсы. Ассаламу алейкум. İşleriniz жақсы өтсін? Сіздермен көрісіп болады. Жақсылар. Мынау бегі төлем. Бұл бейінің бағасы 84 мың келіп қалып тұрдағы. Екеуі 1000 сом талаштырады екен. Азыр уже бүтілі қалыпты. İşler жақсы ме? Мында бір жақсы сынды бе туғандар. Бұл бейіні кири біле көргенмін. Базар ішінде сатылып кете екен, сен жақсы сатылып екен. Еми мен есінен мағлұмат алайын. Ассаламу алейкум. Бейіні қанша дедіңіз? 250 diyem. 250 min. Boğaz bu. Boğaz be. Dançay. Meşke. Oşunda içinde kulun dançak ekan. Özüyem dançay kanıdaki Avrupa. Arılaşken da, siz ha? 250 min dediniz be. Ardında kaçançı kulun ekan hem? Birinci kuşu. Ha, birinci şan. Bağolganın görgözsün, bağolganın görgöz. Bağ bolota özüne güzel. Aytmağanda aytma. Aytıverem. Kaçağa sıraptır? Bir sırağını bilmeyim. Kaçağa sıradı? Sırayla. Bana bolu atkanlı pütkönlü görgözsün, aşamda jakşı olur. Emi mınday, aliki bağları satılmaya Ben de kaldı. zamanı naşar atmak olsa 100 min dep koyuyorum da. Yok. Ha bu yanında 70 min. Bunu nomerin kaldırıp koysak bağlaş alıveret de ünü varganı dağı. Maylı. Negisi sol jaktары da var da var. Pütkön yağında açsam pütkön. Emi real dursun gösterip etken bolsak vardı kança? Ya bir beyden bir babadan bir beyni görgöz koysam oşağa çakla verir. Beni görgöz de tatmaz. Nomerdi aytыңыз kızıkanlar için. 0557 0557 79 79 yani 79 79 68. 68 nomerinden baylanışqa çıkıp görüveresizler. Жақсы, содаңыздарды берсін. Mına yerde bir kısır beyni soda. Buna oldu ha? Bağlı 84'ke uşul bağ oldu o. Şunu pütkönü görgöz koy. Ana. Oğam sözü taştabayın. Doğru aytdı. Daha bir sürü aynı çıkana. Kaçağa çıktı? 84 can. Acı verin. 500 simit verin. 85 aldım der çıkıp öyle savab. Verin şu veriyor musun? Şu veres mi? Yok bildireceğim ya. Su yok da. Su yok. Şamal. Zaten Kamçatka'da şey. Büyük değil mi?
Şu babam şimdi turgan bayını turup aldı. Yani aslında. Universal lan. Ötpöngçü şun 500 so'm ötpöngçü. Ava. 500 Toluk versen veriyorlar. Her birine sen hayır var işte. Bizim akçık eder sen. 84.500'ge. Çıktı değil. Bu kança ekan hem? Ya balası kança? 100 ming kem var. 100 ming kem var. Boz bir ekan bular. Yaxşı aytıldı. Oho. Ya bunun kança ekan? Tay. Kança ekan? 80 ming. Tartmayla koy. Hayda. Tartmayla koyayım bu. Tartmayla koy. Ad düşü tartmayla koymak ha. Papa olbang. Taydı kanç derdim kam? Kança? 75 kam. 75 sizden burada. Numarası altırıp koyayım bak ha. Kızıkkanlar için. 70 bin. 70 mi? 46 483. 483 numarından байланышып көресіздер. Мынау екі өтең үш кішіден екен. Bağlaşып көре бересіздер. Торы қаша қанша екен екен? 100 мing. 100 ming сом. Бұл мындай чырымы башқашарақ қой, қара байырлы. Сондай екен а? 100 ming kem var. Ömer kaldırmak ya kızıkanlar için. Hazır hem beynin sezonu. Satılıp biter ha. Videoda olsa sorak balak da ya. Torun kaç dedim. Ulan bak universal bu da gülgen balığı şu. Ha? He. Hayır, tatmayla oyuncak. Kaçam da toru. Toru kança? Söyledik hem ne kadar süresi? Tamaşa kıldılar. Daha bakayım, daha bakayım. Toru kança toru? Toru 120 watt dançak. 120 ming dançak. Жазға 2. Бұл қанша екен әме бұл жерде қашқа? 100 ming сом. Бейлердің сезонында азырша. Елдер бейін араса іздейді. Саумаллы бұл әм? Саудырбай бұл? Номер қалтырайлы? Боз. Номер қалтырын, айтырсың. 0772 мені? 90-92 10 номеріне байланышын көрі өресіздер. 100 ming сом. Нар торы қашқан сұрақ баса табыр өрес бе? Таныштан өзі негіз, а? Қаншаға сұрақ olur? Бермейді. 50 ke vermedi. 49 deyip mi? 50 ke vermedim dedi. 500 son kendi olmadı. 500 son kemine сұрақ алаттың? Құлын тай базарға өтіп келмін, тұғындар. Қандай дейсіздер? Қанша екен ең құлындар, үкілер? Яңса қармапсың арама? 50 mingden var tegizli. Seniki? Seniki bunlar. Kaça mingden? 50 mingden ha? Var erkek ablar ha? Urgaç var. Var urgaç var. Bulun baytallar da bunlar tura. 50 mingden kem varken. Maşallah. Pazar kalan bıraçkeler, baytallar kalan çıktır da. Kaç eken bunlar? 50 mingden kem var. 50 mingden kem var. Eskinin iyisi yardımcımdan da tutturar. Ağcalı kaç dediniz ki? 45 mi son? Urgaç'a. Siz çekin. Şu tartmayla koysun dep turganыңızda görüp kaldım da. 30 ming so'm var. Bozar qancha yerda? 24. Yaxshi berdi biroq, ha? Ha. Oo. Daha yep qoladi hozir. Болбой, вообще болбой бак. Qaysini berib edin aka? Aka, 53 qildim. 253 mi? Bermeydi. 21 jarımdan ekan da? Yo'q, 26dan. 26dan biri 27 ekan.
26,5'dan boldu. Esep ha? Жақсы беріпті. Жақсы бердім. Базар ішінде бір саудалап жатқан жер ушул жер Бол екен. беріңде мұны ана кет. Адашып кеттік туғандар анан комментарийда көтеріп түшіп әлі. Siz o monaga salıştırın, monaga atılan deseniz çeker. Кетелі. О, чекче өтқа сыны бар ұқсайды, а? Қанша екен мұның бағасы? 50 kağıt var. 50 мың сом кен бар. 50 мың сом кен бар. Бұлың да бұла бұл елға. Қаншаға сұрады екен? 30 lira. Бұл ең пародас қамда екен ең. Parodası Polşa'dan gelen atası. Atас. Atası hem Российский. Çarşıға, ha? Номер қалтырып қойылып, әке қызыққандар үшін бір. Ya adamı kaltır böyle. Сатып кетеді. Satı böyle. Содаңыз берсін. Содаңызға береке. Құлын базар, тай базарлары да қызып жатады. Biraz soğurak paltaraşçılar öteliş. Kancı deyip durak ya bunu? Ne? Son değil. Özün berkine. Жерде kaç tane? 90 мың сом. Нарық sarısı қанша var? Ол деле 90. Пародасы қандай екен бұлар? Çektik. Үшке. Туғандар, бүгінгі шығарышты көрдіңіздер ме? Ушуменен соңына шығарабыз. Сіздікімен шығарып қойды соңына. Қанша жем бұның басы? 75 kağıt. 75 mi? Pazar bağ verdi. Soğudağınızlar versin. Soğudağınızlardan bereket. Beni hem tartmıyorum. Sen de tartıp koyun bak. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Молодец. Kaç dedin bulunlar? 50 bin insan. 50 bin so'mdan. Var 1,5 mı? Жазға 2 mi? 50 bin so'mdan. Туғандар, көрдіңіздер, бүгінгі шығарылышта сіздерге базар ішіндегі бағаларды өте жақсы менен тапқанға әрекет қылдым.